Shalom wapendwa katika Kristo Yesu. Siku ya leo tunaendelea na somo letu jipya. Ni somo jipya kabisa ambalo tunaanza leo kuweka msingi wake. Na kichwa cha somo kinasema vita visivyoonekana. Wapendwa, watu wengi wanaonekana wenye furaha kwa mtazamo wa nje, lakini ndani wanapigana na vita vikubwa mno. Kuna anayelia kimya kimya, kuna anayepitia majaribu makubwa mno, kuna ambaye moto wake wa maombi umezimika, kuna ambaye amechoka rohoni mpaka hajui afanye nini. Ukisoma katika kitabu kile cha Waefeso sura ya 6 mstari wa 12 inasema, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Shetani hapigani kwa macho, anapigana kwa siri. Anaharibu mawazo yetu na mitazamo yetu juu ya Mungu. Anaua imani zetu, anazima ule moto wa maombi unaochipuka, analeta kukata tamaa. Ndio maana wengine walikuwa na moto wa maombi, walikuwa na moto wa Mungu, leo wamekuwa wabaridi. Walikuwa na nguvu ya kuomba, leo wamekata tamaa. Lakini leo Mungu ametuita, leo Mungu amenituma niseme na wewe juu ya habari ya jambo moja. Usikate tamaa. Vita unavyovipitia havitakumaliza. Mungu bado anapigana upande wako. Ukisoma kitabu kile cha nabii Isaya sura ile ya 40 mstari wa 31 inaeleza, lakini wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Kama umeanguka, simama tena. Kama umechoka, omba tena. Kama moto wako umezimika, rudi tena kwa Mungu, kwa sababu bado kuna ushindi mbele yako mpendwa. Mbarikiwe sana wapendwa, tuendelee kuombeana na hakika Mungu atupiganie. Tumeanza safari hii ya kiroho pamoja na Mungu atatupa nguvu mpaka mwisho. Somo letu linaendelea, usikose mpendwa. Barikiwe sana.